مري حاضرة بالشاكرهم الشواذ بيجم دنجي مدر خدايا من خلاف تنه لا نجي ما ذكر حتى بور سريبه لا قو جيفا ماشي قو دنجي قو ماشي ما قو شاكر قو اما انا اخ ما نالين كذا رع برد دياخ السعيد يعمل لا لبعد دايك اخذ شق عشرين ولا اخوات غايم Bazen bir ses bir kentin bütün acısını, özlemini içinde taşır. Diyarbakır'da böyle bir ses vardı. Taş sokaklarda yankılanan, yıllarca ayakkabı boyarken içinde büyüyen bir ses. Onu tanıyanlar, bir kez duyup unutamayanlar ona Bölbeli Ahmedi dedi. Diyarbakır'ın bülbülü. 1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bağlı Neheli köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Seydo Şimşek'ti. Hayat ona daha küçük yaşta ağır sınavlar sundu. 2 yaşındayken annesini, 4 yaşındayken babasını kaybetti. Çocuk yaşta yetim kaldı. Amcası tarafından büyütüldü, okula gidemedi. Çobanlık yaptı. Dağlarda hayvanların peşinden geçen yıllar belki de sesindeki o derin hüzün o yalnız dağ eteklerinde filizlendi. 15 yaşına geldiğinde Diyarbakır merkeze indi. Suruntaş sokaklarında ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. Meyan kökü sattı, sepet hamallığı yaptı, amelelik yaptı. Hayatının emeğiyle kazandı. Tam 25 yıl boyunca sokaklarda ayakkabı boyadı. Bir dönem belediyede temizlik personeli olarak çalıştı ama onun asıl gücü ellerinde değil, sesindeydi. Hayat acılarını eksik etmedi. Evlendi, çocukları oldu fakat peş peşe 7 çocuğunu hastalık nedeniyle kaybetti. Kendi sözleriyle, evlendikten sonra doğan 7 çocuğumu kaybettim. Doğan her çocuğum hastalıktan öldü. Peş peşe 7 çocuk. Başkası olsaydı herhalde dayanamazdı. O dayandı. Acı içine gömdü ve o acıyı sese dönüştü. Seydkhane Buyakçı, Kürt sözlü kültürünün en güçlü damarlarından biri olan Dengbej geleneğinin yaşayan temsilcilerindendi. Dengbejler yazılmamış tarihleri, unutulmaya yüz tutmuş hikayeleri, acıları ve direnişi sesle taşırlar. O da bunu yaptı. Sokakta ayakkabı boyarken bile içinde Dengbej vardı. Zamanla sesi Diyarbakır'ın hafızasına dönüştü. Onu dinleyenler sadece bir türkü duymadı. Bir şehrin 100 yıllık acısını, bir çocuğun yetimliğini, bir babanın kaybını, bir halkın hafızasını duydu. Bu yüzden ona Bülbül-i Ahmet denildi. Diyarbakır'ın bülbülü. Son yıllarında sağlığı bozuldu. Geçirdiği enfeksiyon felce yol açtı. Ve 5 Temmuz 2020'de 87 yaşında hayata veda etti. Diyarbakır'da toprağa verildi. Ve bazı sesler ölmez. Okula gidemedi, çocukluğunu dağlarda geçirdi, yıllarca başkalarının ayakkabılarını parlattı. Fakat geride kalan miras, kelimelerle ölçülemeyecek kadar derin oldu. Kimi sesler vardır, sadece kulakla değil, kalple duyulur. Mekanın nur olsun. Hale Seydo. Rabbim rahmet etsin. رحمة خدي المري حاضرة بالشاكرهم الشواذ بيجم دنجي مدر خدايا من خلاف تنه لا نجي ما ذكر حتى بور سريبه لا قو جيفا ماشي قو دنجي قو ماشي ما قو شاكر قو إلهام خدي دايمة قو صدق خدي دايمة لا قلت اقوي فاد دنگاش كدر كذا اجا جينش بو مازه اما انا اخ ما نالين كذا رع برد دياخ السعيد يعمل لا لبعد دايك اخذ شق عشرين ولا اخوات غايم اد صالي بم ديام ممر شهر صالي بم باب ممر از كتم دياربكر ما تعمل دياربكر بو خديش توي راضي بالرحمه خدي القوره مريه حاضره وليبه اجا خلابو نان تنبو دشو سلخاني جمره وار روي حرام داني بكلام مدخوار خديش راضي ور 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 از كتم بردس يافو موجي وكاس يعمل سليفي ابرشي ديشتن تعزي ديشتن نجي خواسي نال برفيدا لما دخلت روشكي مانگه گل کاوی مری بو ایجا جونگاله بانند بو کش بوی شیر جه بگری گو سری ویا بگری از مانگه دوشب مجه سری بگرد
برشي تعجيب بعوز حرد قوي ويقرت بنجي نكر وستيوي شي مانجا دوت اگر رابه وجاري خلصينغا مخسر خلصينغا مخسوي جون جاي وبارا قلبي ساترا شير بسردا من قلت تمام ولا بشفا خدي رابو انا زم صابي بيريبو صابا تفربو وبيع لما خس ازوار كريم جحاد خس جارو البر آوای دریجی دا قبله دایه مگو خدای از قربانا تبو ما نبس نکم بکشینم کور از دگریم یا ربی مگو تدیج مگرتا بابش مگرتا کرن دسته واز ظالما ما نبس دا نکم بکشینم خدا وکیل نگه خو جه ایوان آویت اوده نگه بین ادنی الایوانی گو آی آپ مجش درد هات و کچه گو تلوی بیمرادی خستی گو تل قربانا خو کرانا گو یا کچه چی گو ولن ادمرم جی من راخت حبت روجات بر روح دابو گوهر بالا فلان کسی که براور یاسین بخود یاسی خواد توشه جامر کی وکا تا برای شیخ موس قلت حلال نكي قول بيا تسليم نابي مش قركي وقيامه متام بدل نقو مقو موجا ما حلال شو ابي مشي خدريش كي نميجا مغربي كري وقيزا يقول بابا قول رابع جيت الرقم قول بس نميجا 10 بغ اوجي شو انا خدي يا خدي جانا دوي من فرادك نفري ما قبول نابل لا ولا بينا خدي فري